Zovem se Ana Marković. 45 godina radim kao arhivistica u Zagrebu, a posljednje 3 godine moj život se sveo na jedno jedino pitanje. Zašto imena nekih devojčica koje su umrle u samostanu Svetog Anđela nikad nisu čitana na misi? Sve je počelo kada sam slučajno naišla na stari registar u podrumu samostana. Bila sam tamo da istražujem povijesne dokumente za svoju disertaciju o ženskim zajednicama u hrvatskoj istoriji. Sestra Magdalena, starija redovnica sa blagim osmehom i tirim rukama, vodila me je kroz vlažne hodnike ispunjene pratinom vekova. Ovdje su stare knjige, rekla je, pokazujući na drvene police prekrivene prašinom. Možete da gledate šta vam treba samo pažljivo. Dok sam pregledala registre rođenih i umrlih iz 19. veka, primetila sam nešto čudno. Imena dečaka koji su umrli u samostanskom sirotištu bila su pažljivo zapisana crvenim mastilom sa datumom smrti i beleškom, pomenuto na misi. Ali kod nekih devojčica, možda 40 imena, stajala je samo kratka beleška. Registrovano, pokopano, u tišini. Srce mi je počelo da lupa. Zašto u tišini? Zašto nisu dobile posljednju počast koja im pripada? Sestra Magdalena, pozvala sam je kada se vratila sa čajem. Mogu li da pitam nešto o ovim registrima? Lice joj se ukamenilo čim je vidjela otvorenu knjigu. To su stari zapisi, draga. Tada su bili drugačiji običaji. Ali njen glas je drhtao. Znala sam da krije nešto. Te noći, u svojoj maloj stan u Gornjem gradu, nisam mogla da spavam. Imena te dece vrtela su mi se po glavi kao žalobni pripev. Marija Kovač, 7 godina. Kata Novak, 5 godina. Ana Petrić, samo 3 godine. Ko su bile te male duše i zašto su zaboravljene? Vrtila sam se po krevetu do zore, a onda sam donela odluku koja će promeniti moj život. Vratila sam se u samostan sljedećeg dana sa malim, digitalnim diktafonom sakrinim u torbi. Ako ništa drugo, počet ću da dokumentujem sve što nađem. Sestra Magdalena, rekla sam, pokušavajući da zvučim opušteno, da li biste mogli da mi pokažete i druge stare dokumente? Posebno me zanimaju spiskovi sa misama. Pogledala me je sumnjičavo, ali me odvela u drugu sobu. Tamo su bile knjige sa zapisima misa, liturgijskih obreda, venčanja i krštelja. Dok je ona sortirala papire, ja sam skriveno uključila diktafon. Vidite, počela je da objašnjava. U to vreme, početkom 1800-ih, samostan je vodio sirotište za napuštenu decu. Bili su teški dani, epidemije, glad, rat sa Napoleonom. A zašto neka deca nisu dobila posljednju počast? Prekinula sam je direktno. Zastala je, držeći u rukama crnu kancijesku knjigu. Čula sam kako joj se dah ubrzao. To nije bila moja odluka, šapnula je. Ja sam ovdje tek 30 godina, ali znam priče. Kakve priče? Pogledala je prema vratima, kao da se bojala da će neko ući. Zatim je sedla pored mene i spustila glas. Neke od te dece bile su drugačije, rođene van braka ili bolesne. Ponekad i zastala je. Ponekad su roditelji bili oni koje crkva nije odobravala. Ne razumem. Jevreji, Ana. Neki od njih su bili jevrejska deca koju su roditelji doveli u posljednji čas tokom progona. Redovnice su ih primile, ali crkvene vlasti nisu dozvolile da budu pomenuta u molitvama. Moja krv se proključala. Deca. Nevina deca. Odbačena čak i u smrti. Otišla sam kući i celu noć sam reprodukovala snimak razgovora sa sestrom Magdalenom. Njen glas, isprekidan suzama koje je pokušavala da zadrži, odzvanjao je kroz moj stan. Sutradan sam ponovo došla, ovaj put sa beleškama i pitanjima. Sestra, mogu li da vidim groblje? Odvela me je iza samostana, gdje se prostirao mali, zapušten cementar. Stari nadgrobni spomenici bili su polomljeni, imena izbrisana vremenom, ali u dalekom uglu, pod velikim hrastom, bio je deo bez ikakvih obeležja. Tu su, rekla je tiho. Bez imena,
Bez ijednog spomenika? Klimnula je glavom. Rečeno nam je da su to bila privremena pokopavanja, da će kasnije biti premeštena. Ali nikad se to nije dogodilo. Pustila sam diktafon da radi dok sam hodala između beznazivnih humaka. 45 malih grobova, preko kojih je trava odavno prorasla. 45 priča koje nikad nisu ispričane. Imam nešto što možda želite da vidite, rekla je sestra Magdalena iznenada. Ali morate da mi obećate da nećete reći otkud imate informacije. Izvela je iz džepa malu konotranu svesku. Sestra Katarina, koja je umrla pre 5 godina, vodila je privatne beleške. Ostavila mi je ovo sa rečima: jednog dana će doći neko ko će pitati prava pitanja. Otvorila sam svesku i začitala prvi red. Bog vidi sve, čak i naše grehe ćutanja. Na sljedećoj stranici bilo je napisano: moja savest me muči zbog male Ane Goldstein. Bila je tako lepa, tako pametna. Kada je umrla od groznice, otac Marko je rekao da se neće pominjati na misi jer nosi ime onih koji su se okrenuli protiv Hrista. Ali ona je bila dete, samo dete. Ruke su mi drhtale. Konačno, konkretan trag. Te noći nisam mogla da jedem. Sestra Katarina je zapisala imena, datume, čak i uzreke smrti za neku decu. Svaka stranica njen dnevnika bila je kao ubod u srce. Marko Rosenberg, 6 godina. Umro od upale pluća. Pokopan pored severne ograde bez ceremonije. Sestra Agata je plakala celu noć. Kata Weiss, 8 godina. Pametno dete, znala je da čita. Volela je da mi pomaže u kuhinji. Kada je umrla od šarlaha, čak ni drveni krst nismo smeli da postavimo. Svaki zapis je bio dokaz zločina protiv detinjstva, protiv osnovne ljudskosti. Ali bilo je tu i nešto drugo. Imena redovnica koje su patile zbog ovih odluka. Sestra Agata, sestra Katarina, možda i druge. Sljedeći dan sam ponovno došla u samostan. Sestra Magdalena, moramo da razgovaramo o svemu. Uzela me je za ruku i odvela u svoju malu ćeliju, prostoru sa krevetom, stočićem i velikim raspelom na zidu. Sedela sam na jedinom stolici, dok je ona klečala pored kreveta. Ana, znala sam da će doći ovaj dan, rekla je kroz suze. 30 godina čuvam ovu tajnu. 30 godina se molim za ta nevina deca. Reći ću mi sve što znaš. Kada sam došla ovde kao mlada redovnica, sestra Katarina mi je pokazala taj grob. Rekla mi je da tamo leže deca koja su umrla tokom rata, ali i posle. Deca čija imena nikad nisu smela da budu izgovorena na svetim mestima. Zašto? Jer su bili drugačiji. Jer su njihovi roditelji bili neprijatelji crkve. Jevreji, komunisti, partizani, koji su doveli svoju decu ovde da ih sakriju. Redovnice su ih primale iz milosrđa, ali zvanično oni nikad nisu postojali. Uključila sam diktafon na stolu između nas. Sestra, ovo morate da kažete za posteritet. Pogledala je uređaj, zatim mene. Možda je vreme. Sljedeće 4 sata sestra Magdalena je govorila dok sam snimala svaku reč. Pričala je o sistema koji je postojao ne samo u njihovom samostanu, već i drugima širom Hrvatske. O deci koja su skrivena tokom ratnih godina, ali kojima se ni u miru nije priznao identitet. Imamo i druge dokumente, rekla je konačno. Sestra Katarina je sakrila kopije svih registara u podrumu ispod kapele. Niko osim mene ne zna da postoje. Odvele smo se u podrum koji nisam previdela. Iza velikog kamenog oltara bile su kamene stepenice koje su vodile dublje u zemlju. Tamo, u metalnoj kutiji omotanoj u voskovno platno, bile su fotokopije svih dokumenata. Ovo je istina, rekla je sestra Magdalena dajući mi kutiju. Potpuna istina o deci koja su umrla ovde između 1820. i 1950. godine. U kutiji je bilo preko 100 dokumenata. Registri, pisma, čak i neke fotografije. Ali ono što me je najviše potreslo bili su rukopisni zapisi sestre Katarine, gde je detaljno
Opisala kako su nepoželjna deca sahranjavana u tišini, dok su ostala dobijala punu ceremoniju. Ana Goldstein, rođena 15. juna 1847 u Zagrebu. Roditelji Jakob i Sara doveli u samostan kada su progonjeni iz grada. Umrla 3. decembra 1854. od tuberkuloze. Molila se na hebrejskom dok je umirala. Sestra Agata ju je držala za ruku. Suze su mi tekle po licu. Ovo nije bila samo istorijska nepravda, ovo su bile ukradene duše. Sestra, hoću da objavim ovu priču. Znala sam da ćete reći to, odgovorila je. I mislim da je to ono što bi sestra Katarina želela. Vratila sam se kući sa kutijom dokumenata i počela metodičko fotografisanje svake stranice. Svaki dokument, svaki zapis, svaku priliku. Radila sam do duboko u noć, jer sam znala da možda neću imati drugu priliku. Imena su se nižala pred mojim očima kao neka žalobna litanija. David Stern, 4 godine Mirjam Kovač, 7 godina Samuel Novakovski, 6 godina Estera Blau, 9 godina neka deca su došla sa roditeljima koji su bežali od progona. Druga su bila dovožena noću, anonimno. Sva su umrla daleko od svojih porodica, okružena dobrim redovnicama koje ipak nisu smele da im daju dostojanstvo koje zaslužuju. Čim sam završila sa fotografisanjem, počela sam da tražim živuće potomke. Možda je negde postojala porodica koja se još uvek pitala šta se dogodilo sa njihovim precima. Počela sam od jevrejske zajednice Zagreb. Rabi Goldstein, istoimenik male Ane, bio je šokiran kada sam mu pokazala dokumenta. Ova imena, rekao je sa drhtavim glasom, neka od ova imena su u našim porodičnim zapisima kao nestala tokom rata. Mislili smo da su deportovani. Ne, rekla sam. Bili su skriveni, spašeni od deportacije, ali ne i sačuvani od zaborava. Te večeri je Rabi Goldstein pozvao nekoliko starijih članova zajednica na hitni sastanak. Kada sam im pokazala dokumenta, jedan stariji čovjek se srušio u stolicu. Ana Goldstein, šapnuo je. To je bila sestra moje babe. Nestala je 1854. godine kada je imala 7 godina. Porodica ju je tražila decenijama. Eto ga, prvi živi trag. Prvi povod ovih mrtvih duš. Od te večeri počela je moja prava istraga. Sa Rabi Goldsteinom napravila sam plan sistemskog istraživanja. On je kontaktirao druge jevrejske zajednice u Hrvatskoj, Sloveniju, čak i u Austriju i Mađarsku. Ja sam nastavila da dolazim u samostan svakodnevno. Sestra Magdalena me je snimala na skrivenom mikrofonu dok sam čitala imena iz registara: Ana Goldstein, David Stern, Mirjam Kovač. Svako ime je izgovarano polako, sa poštovanje, možda prvi put posle 170 godina. Zašto su sestre dozvolile ovo, pitala sam. Nisu imale izbor, objašnjavala je sestra Magdalena. Hijerarhija crkve bila je jasna. Ta deca su mogla da budu pokopana na osvećenoj zemlji, ali ne smeju da budu spominjana u liturgiji. To je bio kompromis između milosrđa i doktrine. A sestre nisu bunile? Kako su mogla? Sestra Katarina mi je rekla da je sestra Agata pokušavala da protestuje 1960. godine. Opozvana je u drugi samostan sljedeće nedelje. Dok sam slušala ove priče, shvatila sam da je ovo mnogo veća sistema. Počela sam da kontaktiram druge samostane širom Hrvatske. Svaki poziv bio je precemno procenjivan, nisam znala koga mogu da verujem. Ol u samostanu u Samoboru. Sestra Marija je znala o tihim pokopima. U Varaždinu stara redovnica je spomenula deca koja nisu postojala. Polako je nastajala slika mreže institucionalnog čutanja koja se prostirala širom zemlje. U mom stanu sam napravila veliku kartu Hrvatske sa označenim mestima gde sam pronašla tragove ovakvih pokopa. Nije bila geografska slučajnost, već hitom sam u stani na granici sa teritorijama gde su Jevreji bili proganđani. Počela sam da snimam ne samo intervjue, već i ambijentalni zvuk. Zvuk vetra koji je duvao kroz groblje bez obeležja. Zvuk mojih koraka kako hodam između bezimenih humaka.
Zvuk tišine koja je postojala gdje bi trebalo da postoje molitve. Jedan večer sam sedjela pored groba male Ane Goldstein, ili barem gdje sam mislila da se nalazi, njen grob, i uključila diktafon. Ovaj snimak je za tebe, Ana, rekla sam u mali mikrofon. Za tebe i za svu decu koja su umrla u tišini. Vaših imena neće se više čutati. U tom trenutku osjetila sam nešto što se teško može upisati. Kao da su se udružili glasovi Svete Dece, kao da su se konačno mogli čuti. Možda je bila samo vetar kroz stari hrast, ali gotovo sam mogla da čujem njihov šapat. Hvala ti što si nas našla. Od te večeri moj pristup istrazi se promenil. Nije više bila samo naučna radoznalost, postala je lična misija. Svako ime koje sam otkrila bilo je kao spašena duša, kontaktirala sam lokalne novinare. Prvi je bio Marko Petković iz Večernjeg lista. Kada sam mu objasnila u čemu se radi, pristao je da me prati u sljedećoj posjeti samostanu. Ovo je neverovatna priča, rekao je dok sam mu pokazivala dokumenta. Ali moramo da budemo sigurni da imamo sve činjenice pre nego što objavimo. Bio je prav. Trebalo je još dokaza, još svedočanstava, još snimaka. Sedmica požnjej, Rabit Goldstein me je pozvao sa uzbudljivim vestima. Ana, imam 4 porodice koje žele da razgovaraju sa vama. Svi imaju pretke koji su nestali u 19. veku. Prvi susret bio je sa gospođom Miriam Cohen, 70-godišnjakinjom čiji je deda iščezao kao dete. Porodica je uvek pričala da je David odnesen u bezbedno mesto tokom pogroma 1885. godine. Nikada nismo znali gde. Kada sam joj pokazala dokument o 7-godišnjem Davidu Sternu koji je umro u samostanu, ona je počela da plače. To je on, šapnula je. Porodično ime Stern promenjeno je u Stone kada su emigrirali u Ameriku, ali David, on je ostao ovde. Drugi susret bio je sa gospođom Ester Blau Novak. Njena prababa Estera nestala je kao 9-godišnja devojčica. Imamo njenu fotografiju, rekla je, pokazujući mi staru dagerotajpe. Jedinu koja je ostala od te stranice porodice. Kada sam uporedila lice na fotografiji sa opisom u dnevniku sestre Katarine, devojčica sa velikim tamnim očima i kovrđavom kosom koju je voljela da crta, više nisam imala sumnje. Za svaku porodicu, svaki povratak imena, jedan deo misterije je bio rešen. Ali ta rešenja su donosila i novu bolj. Saznanje da su njihovi preci umrli usamljeni i zaboravljeni. Želimo da im napravimo dostojan spomenik, rekao je Rabi Goldstein. Ali prvo moramo da znamo gde točno se nalaze. Moj projekat je počeo da raste. Rabi Goldstein doveo je arheologa koji se specijalizovao za stara groblja. Gospođa Cohen finansirala je georadar istragu groblja. Novinar Marko organizovao je televizijski tim. Ovo nije samo novinarska priča, objasnio je. Ovo je istorijska rekonstrukcija koja može da promeni način na koji gledamo na našu prošlost. Kada je georadar stigao na groblje za samostanom, došla je i sestra Magdalena da prisustvuje. Bila je nervozna, ali rešna. 30 godina sam se molila da dođe u vaš dan, rekla je kameri. Dan kada ćemo konačno moći da kažemo istinu. Georadar je potvrdio ono što smo podozrivali. U bezoimjenom dijelu groblja bilo je 45 manjih grobova u pravilnim redavima. Neki su bili tako mali da je bilo jasno da pripadaju velikoj maloj deci. Ovde su, rekao je arheolog pokazujući na monitor. Svi u zajedničkim grobnicama, ali svaki sa svojim mestom. Sestra Magdalena je sedela na klupici pored starog hrasta i plakala. Konačno će moći da počivaju u miru, šapnula. Ali naš posao je tek počeo? Trebalo je identifikovati svaki grob, pronaći što više živih potomaka i najvažnije, obezbediti da se ova priča nikada više ne zaboravi. Tada sam donela odluku da napravim dokumentarni film. Ne samo da zabeležim ono što sam pronašla, već i da pokažem kako sistema institucijskog zaboravljenja funkcioniše čak i danas. Prvi dan snimanja bio je emocionalni roller coaster. Televizijski tim je došao rano ujutru kada je groblje bilo prekriveno magrom.
Сестра Магдалена je седела поред гробова и молила се на глас първи пut за та дека. Молимо се за Ану Голдстайн, почела е, коя je умрла далеко от своje породице, ali nije далеко od Божje ljubavi. Svako ime koje je izgovorila bilo je kao pevanđe koje je vekovima čekalo da se čuje. Раби Голдстайн се придружи у молитви, рецитуючи кадиш на хибрю за свако, Jewish дете. Госпожа Коухен донела je свежи цвече, мале беле руже коя je stavila na svaki humak. За sve vas koji niste imali cvecke na svojim grobovima, rekla, je kameri. Ali najmoćniji trenutak je bio kada je arheolog pokazao kako se može tačno lokalizovati svaki grob. Ovo nije masovna grobnica, objasnio je. Svako dete je pokopano pojedinačno, sa brižnošću. Redovnice su im dale što su mogle u granicama onoga što im je bilo dozvoljeno. Kada je stigao georadar rezultat za prvi grob, malo telo u drvenom sanduku sa krstom na grudima, sestra Магдалена je objasnila, sestre, su ipak nalazile načina da pokažu poštovanđe. Krst nije bio dozvoljen na spomenik, ali su ga stavljale u stelu. Tada sam shvatila da ova priča nije samo o institucijskom zaboravljanju. Bila je i u tihom otporu o ljudskosti koja nalazi način da se izrazi čak i kada je formalno zabranđena. Dok je tim snimao na groblju, ja sam nastavila da radim u arhivama. Sada kada sam znala tačno šta tražim, dokumenti su počeli da se pojavljuju svuda. U državnom arhivu našla sam izveštađe crkvenih vlasti iz 1850-ih. Година, gdje se jasno pomenuje problem sa nehrišćanskim decom u bogoslovnim ustanovama. U jednom pismu iz 1847. godine napisana uprkos hrišćanskom milosrdju koje nalaže da primimo svu decu, crkvena disciplina zahteva da ca koja nisu pravoverna ne uživaju iste privilegije kao druga. Mogu se pokopati u osvećenoj zemlji, ali se ne mogu pominjati u liturgiji. U drugom dokumentu iz 1863. sestre iz samostana Svetog Anđela mole dozvolu da se organizuju posebne mise za umrlu decu koja nisu mogla da uživaju redovne bogoslužbene obrede. Molba se odbija. Svaki dokument bio je još jedan dokaz sistematnosti ovog zaboravljanja. Nije to bila odluka jedne osobe ili jednog samostana, bilo je to politika koja se sprovodila na višem nivou. Ali najznačajniji pronalaz bila je prepiska između sestre Katarine i biskupa iz 1895. godine. Sestra Katarina napisala je: Ekscelenciju, molim vas da razmotrite mogućnost organizovanja zajedničke mise za svu decu koja su umrla u našoj ustanovi. Moja savest me muči zbog njih, što se molitva nikada nije uznesla za njihove duše. Odgovor biskupa bio je hladan. Sestro Katarina, crkvena disciplina je jasna. Molite se privatno ako želite, ali javne mise mogu se služiti samo za decu koja su umrla u punom zajedništvu sa crkvom. Sestra Katarina je odgovorila: Pismom koje me je dovelo do suza. Ekscelenciju, ta deka su umrla kao hrišćani. Molili su se i učili katehizam isto kao i druga deka. Jedina razlika je u imenima koja nose i veri njihovih roditelja. Zar Isus nije voleo svu deku, nikada nije dobila odgovor. Momentar kada sam najavila da ću objaviti svoja otkrića, došlo je do neočekivanih reakcija. Prvi poziv bio je od trenutnog biskupa Zagrebačke arhidioceze Monsignor Petrović. Gospođo Marković, ču sam za vaše istraživanje. Možemo li da razgovaramo? Sastanak se održao u biskupijski palati. Monsignor Petrović bio je nervozan, ali iskren. Hteo bih da se izvinem u ime crkve za ono što se dogodilo toj deci, počeo je. To nije bilo u duhu hrišćanskog učenja. Monsignore, izvinjenje je lepo, ali što sa pomenom? Ta deca i dalje nikada nisu dobila mise za svoje duše. Razmišljao je dugo pre nego što je odgovorio. Organizovat schemu zajedničku misu za svu decu koja su umrla u samostanu Svetog Anđela između 1820. i 1950. godine. Bez obzira na poreklo ili veroispovest njihovih roditelja. To je bio ogroman korak, ali sam znala da nije dovoljan. A spomenik, neko obeležje
njihovih grobova i to ćemo organizovati, ali, gospođo Marković, moramo i da razumemo istorijski kontekst. Crkva je tada delovala u složenim društvenim okolnostima. Monsignore, prekinula sam ga. Istorijski kontekst ne opravdava zaboravljanje nevine dece. Nikada. Na kraju susreta dogovorili smo se da će se misa održati kada se završi arheološki radovi i postavi spomenik. Također je pristao da izjavu za dokumentarni film. Te večeri sam sedela u svojom stanu i slušala sve snimke koje sam napravila u proteklih 6 meseci, glasovi sestre Magdalen, Rabi Goldsteina, potomaka, arheologa, novinara. Svaki glas je bio deo mozaika istine koju sam polako sastavljala. Kako se istraga širila, počele su da stižu informacije iz drugih delova Hrvatske, pa čak i iz susednih zemalja. Sistem tihih pokopa nije bio unikatan za zagrebački samostan. Sestra Marija iz Samobora poslala je pismo. Draga Ana, čula sam za vaše istraživanje. U našem samostanu također postoje bezimena groblja. Imam dnevnike još dveju sestara koje su vodile tajne zapise. Iz Slovenije pisala je istoričarka Dr. Anja Kramberger. U ljubljanskom samostanu dokumentavao sam slične slučajeve. Jevrejska deca skrivana tokom pogroma 1890-ih, ali nikad zvanično priznata. Od rabina iz Budimpešte stigao je mail sa spiskom njihove nestale dece. Ova imena odgovaraju nekima na vašoj listi. Verovatno su roditelji uspeli da ih skriju, ali ne i da sačuvaju vezu sa porodicom. Polako se ucrtavala mreža koja se prostirala širom Austro-Ugarske monarhije. Sistem zaštite dece koja su se razlikovala od većinskog stanovništva, ali i sistem njihovog institucionalizovanog zaboravljanja napravila sam interaktivnu mapu svih lokacija gdje sam pronašla tragove ovakvih praksi. Od Ljubljana do Budimpešte, od Graza do Beograda, svuda su postojale ove tihe grobnice. Ovo nije bila slučajnost, objasnila sam novinaru koji me je intervjuisao. Ovo je bila politika koja se sprovodila koordinirano, verovatno na nalog crkvenih vlasti u Beču. Arheolog je potvrdio moju teoriju. Način pokopavanja, pozicija grobova, čak i vrsta sanduka, sve je identično na svim lokacijama. To govori o jasnim instrukcijama koje su stizale odozgo. Te večeri sam sjedjela u svom stanu okružena hiljadama dokumenata, snimaka, fotografija. Na zidu sam zakačila slike sve dece za koju sam uspela da nađem informacije. 45 malih lica koja su me gledala sa fotografija starih vekovi i više. Nećete više biti zaboravljeni, šapnula sam im. Obećavam vam to. Vest o mom istraživanju počela je da se širi kroz jevrejsku zajednicu širom Evrope. Stigli su pozivi iz Beča, Praga, čak i iz Izraela. Ljudi su tražili informacije o svojim nestanjim predsima. Gospođa Sara Klein iz Izraela poslala mi je e-mail koji me je rastužio. Moja prabaka Rachel. Iščezla je kao dete u Zagrebu 1842. godine. Porodica ju je tražila decenijama. Možda je među decom koje ste pronašli, proverila sam zapise. Rachel Klein 6 godina umrla od šarlaha 1843. godine. U dnevniku sestre Katarine stajala je. Mala Rachel stalno je pitala za svoju mamu. Umrla je držeći u ruci malu lutku koju je danjela sa sobom. Kada? Sam poslala ove informacije gospođi Klein. Njen odgovor je stigao posle samo sat vremena. Plačem dok ovo pišem. Ta lutka se čuvala u našoj porodici više od 100 godina kao jedini trak Račelin postojanđa. Nikada nismo znali šta joj se desilo. Hvala vam što ste joj vratili ime. Ovakve poruke stizale su svaki dan. Svaka porodica koja je pronašla trak svog deteta bila je kao mali deo velike slagalice koja se konačno sastavljala. Rabi Goldstein organizavao je specijalnu ceremoniju u sinagogi. Za prv put za više od 170 godina moći ćemo da izgovorimo imena ove dece u molitvi, rekao je u kupljenoj zajednici. Ceremonija je bila nezaboravna. Svako ime je izgovarano polako, sa punim poštovanjem. Posle svakog imena zajednica je odgovarala Jehi Zičro Baruh. Neka im je sećanje blagosloveno. Kada je izgovoreno posljednje ime, Ana Goldstein,
Цела синагога je bila u suzama. Ja sam sedela u prvom redu i osjećala kako me nešto krilni osjećaž umиротворености. Konačno, ova deca su dobila svoju molitvu. Не svi su bili zadovoljni Možim otkrićima. Stiglo je nekoliko anonimnih pretečih pisama. Jedno je glasilo: prestani da blatiš svete ustanove. Neka mrtvi počivaju u miru. Drugi anonimni poziv bio je direktniji: Jevrejko prokleta, više te neće biti ako ne prestaneš, prijavila. Sam ove pretnje policiji, ali sam znala da moram da nastavim. Priča je bila previše važna da bi je zaustavile pretnje. Na sreću, podrške je bilo mnogo više od otpora. Gradonačelnik Zagreba pristao je da finansira arheološka iskapavanja. Ministarstvo kulture objećalo je pomoć pri postavljanju spomenika. Najveća podrška došla je iz neočekivanog izvora, od stručnih katoličkih sveštenika koji su se zalagali za pomerenje pravde. Otac Marko Božić, profesor crkvene istorije, poslao mi je pismo podrške. Gospođo Marković, vaš rad je primjer onog što hrišćanstvo treba da bude. Traženje istine i zagovaranje za bespomoćne. Crkva je napravila greške u prošlosti, ali je naša dužnost da ih priznamo i ispravimo. Čak je i papski nuncijus u Hrvatskoj dao izjavu za novine. Crkva podržava sve napore da se razrešavaju istorijske nepravde, posebno one koje se tiču dece. Ove izjave dale su mi snagu da nastavim. Znala sam da nisam sama u ovoj borbi za istinu i pravdu. Televizijski tim završio je snimanje osnovnih intervjua. Režisor mi je rekao da imamo materijala za 2 dokumentarca, jedan u konkretnom slučaju zagrebačkog samostana, a drugi u širem sistemu koji se prostirao kroz ceo region. Ovo nije samo istorijska priča, rekao je. Ovo je priča o tome kako se nepravda perpetuira kroz ćhutanđe i kako jedna osoba može da promeni to. Dani arheoloških iskopavanja bili su najelektricičniji deo cele istrage. Kada su arheolozi počeli pažljivo da otkrivaju prvi grob, okupila se mala grupa ljudi: sestra Magdalena, Rabi Goldstein, potomci nekoliko porodica, novinari i đa. Prvi sanduk je bio mali, napravljen od prostoje drveta, ali pažljivo izrađen. Unutra je bilo ostatke deteta i nekoliko predmeta: mali krst, parče tkanine i, neverovatno, mala drvena igračka. Ovo je bilo volđeno dete, rekao je arheolog. Nekomu je stavio ove stvari da ih ponese u večnost. Sestra Magdalena je plakala. Sestre su uvek pronalazile način da pokažu ljubav, čak i kada im nije bilo dozvolđeno. Kada su otvorili drugi sanduk, pronašli su nekoliko neobičnih predmeta. Mali jevrejski amajlija spakovan u bisu platno. Roditelji su očigledno dali ovo dete redovnicama sa njihovim verskim predmetima, objasnio je Rabi Goldstein, a sestre su ih čuvale i pokopale sa detetom. To je bio dokaz da redovnice nisu bile samo pasivni izvršioci naređenja. One su aktivno štitile identitet ove dece koliko god su mogle. Treći grob doneo je najemocionalniji pronalaz. U malom sanduku bilo je dete sa 2 predmeta, krst na grudima i mala menora kraj leva ruke. Dete je umrlo sa oba simbola, šapnula je sestra Magdalena. Ono je pripadalo obema verama. Rabi Goldstein se molio na hebrejskom, dok je katolički sveštenik činio znak krsta. U tom trenutku stare podele su se činile nevažne pred licem detinjeg stradanđa. Svaki novi grob donosio je nove priče, nove dokaze ljubavi koja je prevazilazila verske granice, nove dokaze institucionalnog zaboravljanja koje je pokušavala da poništi tu ljubav. Premijera dokumentarca Niko se niže molio za njih održana je u kinematografiji Zagreb. Sala je bila prepuna. Došli su potomci porodica, crkveni dostojanstvenici, članovi jevrejske zajednice, istoričari, obični građani. Film je počeo mojim glasom. Zovem se Ana Marković. Ovo je priča o deci koja su zaboravljena 2 puta. Jednom kada su umrla i drugi put kada su pokopana. U tišini, kroz sljedećih 90 minuta, film je ispričao celu sagu, od mojih prvih otkrića u arhivima do arheoloških iskopavanja. Svaki intervju, svaki dokument, svaki snimak tišine na groblju.
Най-мощния сцена била е када сам читала имена све деце, док я камера приказивала. Нихове гробове. Ана Голдстайн, 7 година. Дейвид Стърн, 6 година. Рейчел Клайн, 6 година. Када се филм завършил, у сали е владала потпуна тишина. Онда е неко почел да плеше, па е читава сала експлодирала аплаузом, коджи е тражал више от 10 минута. После проджекция дошал ми е стари. Господин са сузама у очима. Господжо Маркович, рекал е. Я сам унук Давида Стерна. Хвала вам, що сте ми вратили, дедо. Те вечери сам схватила да ние. Важно само, що сам открила истину. Важно е, що сам помогла породицама да се поново повежу със својом прошлошчу, да залече ране, кои су биле отворене више от века. Филм е каснije, приказиван на више европских фестивала и добил неколико награда. Али най-веча награда били су мейлови и писма от люди, кои су рекли: хвала вам, що сте показали да свако дете заслужуе да буде запамчено. Годину дана после првих откричха, организована е свечаност откривanja споменика на гроблю за независным Загреб. Споменик е био едноставан, али достоянствен, велика камена плоча са именима све деце и надписом «Усечанđe на децу, коđа су волена у животу и запамчена у смрти». Бискуп Петрович служио е заедничку мису, уз учещće раби Голдстайна. То е био историјски тренутак, први пут у исторiji хрватских католичке цркве да се службена миса служи за еврејску децу. Данас исправљамо историјску неправду, рекао е бискуп у проповеди. Данас признажемо да е свако дете, без обзира на порекло, заслуживало наше молитве и наше сечанđe. Автор мисе сваки присутни е ставио по едну белу ружу на споменик. 45 ружа за 45 заборавлjenih душа. Сестра Магдалена, сада веч яко стара и болесна, дошла е околицима. Ставила е последню ружу и шапнула: «Коначно можемо да мируемо. И ми, и они». Те вечери сам седела поред споменика док се сунце спуштало. Узела сам дикафон и последни пут снимила. Ово се записуе 15 новембра 2024 године, тачно годину дана после првих откритша. Деца која су више od veka čekala da budu zapamćena, konačno imaju svoje mesto, svoje imena, svoje molitve. Moja misija je završena, ali znala sam da nije zaista završena. Ova priča će živeti dalje kroz sve one koji su je čuli, kroz porodice koje su se ponovo povezale sa svojom istorijom, kroz ustanove koje su naučile da se suoče sa svojom problematičnom prošlošću. Danas, 2 godine posle prvih откритше, spomenik u Zagrebu postao je mesto, hodočašća za parodice iz cele Evrope. Dolaze da posete grobove svoje predaka, da ostave cveće, da se mole. Moj arhiv je predat Jevrejskom istorijskom muzeju u Zagrebu, gde svaku može da istražuje porodičnu istoriju. Dokumentarac se i dalje prikazuje po školama širom Hrvatske kao deo obrazovanja o prošlosti. Najvažnije od svega, pokrenula se šira inicijativa za istraživanje sličnih slučajeva u drugim zemljama. Arheolozi i istoričari iz Slovenije, Mađarske, Češke počeli su svoje iskopavanja i istraživanja. Sestra Magdalena umrla je prošle zime. U posljednjem razgovoru rekla mi je: Ana, ti si bila Božji anđeo ove dece. Donela si im pravdu kođu mi nismo umeli. Раби Голдстин и далje води молитве за ову децу сваког месеца. Све док е ику жив да се сеча нđихових имена, каже, они не će biti заборавljeni. А ja i dalje dobijam pozive od ljudi koji traže svoje nestale pretke. Sve nedelje stignu nove poruke. Draga Ana, čula sam za vaš rad. Možda možete da mi pomognete. Svaki put kada uzmem dikafon i krenem u novu istragu, setim se onih prvih trenutaka u samostanu, kada sam slučajno nabala na imena zaboravljene dece. Nikada nisam mogla da predvidim gde će me ta otkriće odvesti, ali jedno znam sigurno. Dok ima zaboravljenih imena, začutanih priča, pokopanih, istina, bit će i onih kođi će ustati da ih pronađu. Jer istina ima svoju vlastu snagu. Ona čeka strpljivo decenidžama, vekovima, dok ne dođe
Неко довольно упоран да я изкопа, деца коя su умрла у независном Загреб više nisu bez imena. Imaju svoje mesto u istoriji, svoje molitve, svoje sečanđe. A to je sve što se može dati unima kuđi su utišli, obećanđe da neće biti zaboravljeni. Svake večeri, pre nego što zaspim, šapnem njihova imena kao manđu molitvu. Anna Goldstein, David Stern, Rachel Klein, Mirjam Kovač, 45 imena koja više nikada neće biti čutana. To je moje nasleđe i to je njihova pobeda nad zaboravom.